long ka khubor ka bas mo tenat bagi nong yalam ka Voice of the People Party ka bakan thop ya Dr. Bats Kemberbo Dr. Ricky Singkan bat ba Bright Star Wellmar banyang kilala ban penbor ya ka committee bathamai on reservation roster bat ka reservation policy jong ka jilla ban thau ya ka expert committee on reservation policy kani ka jialang kabalong ha kasngi balang jong baro kiseng san perthei kalani hadu usaw kunta kabala pelong ha main secretariat ya kani ka committee lakhli ta ka kong amparin lingdo menteri badai pet ya ka kaman nelo u Dr. Ricky Singkan habakren ulaong baha kani ka jialang jong baro kiseng san perthei kaladon ka jiakren bat ka jiatai ka basani bha u Dr. Singkan ulaong Ngislam banwan na kajialang bangi yang ha kanong rem bandawa badan kam banthung da ka expert committee ban review ya ka reservation policy bat ka committee jong baro kiseng san perthei kalarai ban terwa sa ka sarkar ban thau ya ka committee Kemudian san kendai krigisni jong ka jiya kunti gerami ngelayo pan khet jong so Aku beri kau yang melakukan depan paham dan semua yang boleh. Kawan, yang melakukan depan paham dan semua yang pilih patpat, kira long kabur, yang ini kemungkinan dalam juga parti. Bat kate ka bor bat so ka mo parba ya ka bon hadri ka por ya ka ban pura ya ka ka bami na ka jingalan ya ka ba sarkar ka khot ya ki parti bano hadri ka sgi do munta na slogan ya tro epi bagen ka jingakren ka jingata ka pun Ismawan ay kulay hidan di pata kibalong ka bo bakrshani Ada panilala ya kapanyang scam halakin mongrim ya kapang dawa naga sarkar baga donkam ban review ya ka reservation policy Balai Islam ban nagateru nomor kita siku untuk ekran kelan kata kali gitu susah. Dan kalian kami yang ya sarkar ban donkam ban review ya reservation policy komno panek punta yang berdonkam ban bathung baca expert committee Akaban review ya kami ke reservation policy. Bagi semua bang ya tu epi yang kita smokekan. Bang kami ke komiti jom ki political party kabar pulang mentan. Kalau siang ya ke way kerai. Kalau siang ya ke way kerai. Berkata kerai kalau bangun syarat sarkar bantuan da ka expert committee ban review ya ka reservation policy Tingkong ni penpau kejeng semua yublei ulai lam nanti yakni kejeng yat nanti jong ka VPP bat kabar kalong ni penpau kejeng semua yu pai ba berakersan yakni kejeng yat nanti kejong gombap de sko lam la dei let's say the kejeng kersan kejeng pai ba let's say kani ka jingrai ha kani ka ski ya kani ka committee se kanum la ban koi syarat thom de kum bangi kum ka parti no ko stal ni ong bagi dawai ka sarkar ba kan thum da ka expert committee akaban pet ban khni ya kani ka reservation policy ka bangi I ba ka don ka jingduna ba ka jingdko haka de kum ta hakani ka jingalang ka bangi nang de pun long mentan ka rai kalong ba ka committee kan si ong sya ka sarkar Bantung da ke expert committee ban pet alor jong kani ka reservation policy kata kade ka hai ka ba committee mantan ka ship Tiadin nagaliang jong ka party
nakaliang jang iba arden karai kalong kundi batat anda ngilai UI ya kata ka notification nakaliang ka sarkar kan sa constitute ya ka expert committee kan bahkan constitute ya ka expert committee on reservation policy iba arden inyai beteng ya kedi keting sya ngan ka jong lembu ko sai chisit dat anda bangi ya nakaliang jang ka sarkar baka penmi pagba ada notification bahkan setung ya expert committee on reservation policy president Pak Arden lebih saya buat enjay beteng yakni kajing syak jengit lem Uba Arden haba penbena ulaong ngila job Henry ngimdei ban hun bat dei na markata kadaw nakaliang jonga lemda ngiyo da ka jingtho ka basay ba ka sarkar kan thaw ya ka expert committee ngampat sange ya ka jingsha thangan jonga laong uba Arden ubala syong sya thangan bat la sya kasngi ka dei kasngi ka basipho lada ka sarkar ka kwa ban pinkut no ya ka ni ka jingsha thangan ne ka jiyaki ka sarkar ka dei ban pinstet no ban pha ya ka jing penbena bala thaw ya ka expert committee halor ka reservation policy laong uba Arden Kalong siya ka buwan ng play ubra ka siya ni hagali ka siya lenti kalong ka kubor ka snow na batili kinawaram ji kiawandra hadin ba Ladat kali kejiatai hari all party meeting. Banese kersimpor haru kuma jansa kota Denamar babun kibakran kalan esi balik orang semutu dan mereka semutu nak masuk sekarang bagi nalam ji kelalapan convince hari all party meeting bertangkam bantu kami resolution policy. Sementara apabila kata ada komiti, apabila sarkar terutun, kalau shimmi karai, ban thor shada sarkar, ban thau, ya kata ke expert committee, ban review, ya kani ke resolution policy. Ini job, tentu ingin pakai ban hoi. Ini job tabangin pada menhun. Sejauh mana kita tahu, nalai job pemularam job ini ke parti, kumbang kerensai. Lemdan iyo daga jitho kabashai. Baka sarkar kan constitute ya kali expert committee to review ya kali resolution policy ngana paksa ya kani tercecah. Yenang pala ban korof ya kani kejiki kejiki. Awak na semutu natagasi ngan baharu osyan sa ngan pendet kendai kilisi ya kejicak juga. Balasai ngandung syarasi ke bersifat kesan hari ke sarkar lalu ke kuat bagi ke program ke agitation jika ikut no kita akan prestat dan penpoi hangi akan notification saya ni semua syar ni semua shine nak jinsim jom kapor harga jengatai. Balalande nak kapor jom piu patwa. Lesing nama ban poi. Siapa nak thong bagi poi mata. Badai kini kalau kita penpau house dan arpo bagi sang ya revolution ya dalam kali. Yang revolution kepada jeki patba ka baklai ban pentongo lari ban penpek ya kari bagi kejadian beri kosi. Pai nomor kata orang bakani kan angklai. Pesmu ho bakani kejadian tempat kut
tak haru ba yo priang ya ga jingtho ka ba shai la ga soka ba kin constitute ya ga ta expert committee ban review nani ban pek dunia ban penhamai pa ya ga ta reservation policy nga kloy bandang syashiton namala rai lu kesmi ka bang priang ya ga jing ya gran na party ya ga rai juga party bangan sang ya ga indefinite August strike bala rai ngala rai bangan numpai tak haru bala sorka kan kongo kan review ya ga reservation policy nam perhat kanang bumo ko ke kya ka nam perhat ke banjaya tamang nam dei balik pashi ubasharan namar kekayaan jampi kipata kipata kiri kilewan manai kecing kesyang nasorai kublai jiki nagador ko jama baro bapiwan manai mesin bapiwan manai kecing kesyang और है कि प्रासी कि पाजवा चला संद्राने दाकी स्पास पांगुर के शुक्र पाठन करने मिलता हरने के लिए कि मदन तंगkat तो बनूं कि volunteer खाना बकने के जगह kan खमरों पिंजा ने bangan kami othya yo othya ngor yo othya Rei, ada beliau ubatan pak, kiniat ngali osno. Apa yang dijibun jupat pak, ngali syurun baik dia lagi. Te kenang bangan kami othya apa? Kami ni wanam salu kiran gini sama kat tu ni, kiran senrani ni. Kinong kami, kinong pa, ni pasi, penjahat dia lagi. Namar ni up satang ya kata notification. Yang setangnya kata, tenaga kesorkar kata dia, yang hak banmi upat barat kelengkari. Kesorkar kalau dia menyeri, yang lenti kalau nijir, lalu resmi kalau lekong nijir berpenuh, ya no. Ngalasang ya ka indefinite hunger strike nanti lagi secretary. Tanggung berat juang gaji Islam. Bagi lakaran syai bakum ki nong nikmat ki badan ni jigit ni ninu peluit ya nino. Minit ni wan berkerai anak syai. Kabar nitit bangidon ki pat ba nong kesan tekilat. Ngin sin jit nong bani ni pat ba bani ke tower ke sekretariat. Ni kan jit ya kata balenti. Ni jit ya ni ti bacai jai. Te ngangit baga soka. Ngangit kita ki nong nikmat gaji. Ibadah nak apa? Kismutu. Bagaimana nak balik ke Islam? Bapa apa berjumpa pak? Sebelum terpuji, sebelum terpulang ini bawa. Malaysia ada seni kebangian ia notification. Ngensai, kejiran. Sahaja dia harus tugas ni. But nyendai bangkelat. Noh, sam tu sispa kasam. Kapan kemawi bagi dia bersih ke forum haladi. Om hangi atrai om hangi. Mereka lakukan berkepeng. Tuai kajiro bakal forum. Nagata kaji ismai bakal jin sisa kajamai. Yang tuak bersih ke forum. Dari tuak bakal forum baru kan lek showbre. Baca sedikit pada kubalai kajang. Dia itu puisi baru kubalai shibong. Kublai Syahadapo. Kekong Amperi Lingdo Chairperson Hadian Balakut Kejingalang Kalaong Bakaladan Kejingamir Jingmut Kabasani Bha Bad Baro Kila Ai Jingmut Bad Ombaro Kita Kijing Ai Jingmut Layahab Jingmut Lut Kiseng San Perthai Kalaong bahakan ni kejingakren kumbalong ba imat baro Kiseng San Perthai Kikwa Bandan Bentalang banyakren ban penkela ni penbet ya ka reservation policy ke komiti kala batharu ya Kiseng San Perthai ban wanra ya ka jingtho ban pensisha balai badan kamban review ya ka reservation policy Kalaong ba kidan Kiseng San Perthai kiba om syamlala banrai bat kilaong ba kinyakren shwa ya kani bat kidan kiba om skotho ya ka roster system laong kakong amperin
keren ya merging mud baro ki political parties ki bawan siya kani kajingilang kita kijing ay jingmut om baro ki political parties kiya hab jingmut ki don ki points ba suggest ki ba ki kilam ya hab jingmut ki don bede ki point ba suggest ki bai ki te ki ya hab jingmut ti kum kata kalaja nrei hapdeng kata kajing ya keren ka jungi kalong kumba imat baro hi ki kwa don bentalang banya keren ya kani kajing pen kelan ya kajing pen pek biang ya ka state reservation policy baro ki political parties ru ki seng san perthai ru ki sungtho hi ba kani ka rai ban pen kela ya kata ka state reservation policy omla dangi ka committee banle tikin wan lam ye kita ki jing ai jing mut jungki ya ki jing bam ya hap jing mut jungki halor ki tu ki mat ki baki ya kren ne mangi na kaliang ka committee ngilaya kerpat ki ba haba piong le kumni pi hapan ai ru ka justification pi hapan pet ru ba na poi sing shari kanum don kanu ka kenduk ka kenram ka ban penjenjang pat ya ka jella ka junghi hi hidon ki political parties ki bong ngimpat kwa ban rai na marwin haplet phai shaki political parties la jong ban pan jingmun atong ngin pan ka export committee ne hatong ngin penkelai ka to ne tong ngin penkelai ka ni ne ha ko bukun ka jing kren jungi kolong ka ba I say so ka bangilaya rai itu ki arli ki parties ki baklem don lang ha ko to committee ka banikong ko jumi ki don ka to ka ni jikeli kin senang ya kendo ya ki officers bakin ya pet kita ki jing ya keren jumi ha ko to sngi ki don ki jingkeli ka to ka ni ki ba ngi kum ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailat iki banle khnang boboro kin ya sutho ke ai kata ka rosta ke ai kata kijing ha kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite omboro ki political parties ki biya sngo badan kam namar ki don bane ki political parties ki bong in hap lek phai shwa shpo ki parties la jong pan discuss don ki parties ki bong penyat bet shakman lada ka sarkar ka penbet ya katu ka OM jong benai main 22 para D particularly tinraya katarong ihapan ra yang di siya kataka siya kanika committee ban ya pet pat atong nilaya hundot na tigidon bade giboong ya chakman tingin hap ya pet biang min hap ya kendo biang ngiklam ya ay akom kata ka bentay yang ibangin yele no la shine na shisni na asni na makani kam syong hangi ngingin ra siya ka sarkar ngam taray ka sarkar ru kan la ban syuong tawno ya kanika committee kumni namar kidon ki NGOs kidon ki civil society members kidon ki members repair kidon ki kidon ki seng nyam kidon ki bunjai di bakwa de seven ajing bun in hapra yakini baro sa ka sarkar bakan petpat bakan ay bentalam ya baro namar bakum kani kata ka historical decision patju nim patju ya poi sa kata kathong ngikermen ba ki political parties baro kilayhon bat ngikermen bangi kum kita kinong sim benta ha kasan pertei ha kana jela ka jungi ngin ya rai shisin to ngin ya khana to hapdeng ni jingbom ya 100% ban ya don jingya sutu lang at least ngidi ban wan ita ka middle part tikata ka dai bangi ya discuss mene bat ngapun pau ko jing ay ngo junga ye ki political parties baro pakilawan siya kamat ban pen snow ye ki snow ki repair ki jokki